1998 umwaka wa 2026 ni imyaka 28 Rayon Sport idakina umukino wa nyuma wa Sekafa Kagame Cup. Ubwo bari bayikinnye muri 1998 batwaye igikombe bagitwara muri Zanzibar batsinze ikipe ya Murandege ibitego biri kuri kimwe. Nubwo byari muri 1998 ariko kuri wa gatanu tariki 7 z'ukwezi kwa 8 2026 nabwo bumvaga ko ntaho bitandukaniye, ahubwo bagombaga gukora andi mateka bakaba ikipe ya mbere yo mu Rwanda itwaye Sekafa Kagame Cup ikayikora hanze ndetse ikanayitwara no mu Rwanda. Bagatanga n'umuganura ye ikipe ya Rayon Sport icyo yahoraga ishinjwa nuko kuva Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuva yatangira gutera inkunga Sekafa Kagame Cup batari barigeze bayitwara na rimwe. None ngo wari uwo munsi wo guhinyuza abahoraga babwira aya magambo. Rayon Sport bwa mbere yitabira imikino ya Sekafa Kagame Cup byari muri 1998. Icyo gihe batwaye n'igikombe. Uretse ibyo gukora amateka, abareyo ubwabo bari bamaze kuzuza stade Amahoro kuko yari yakose yuzuye n'akanyamuneza kari kose imbere y'umukino. Intero yari imwe. Nk'abareyo imyaka ishize ni myinshi, uyu munsi rero bije gusimisha umusaza wacu abone babandi yizeraga bamutengushye ko twebwe duhari umwana wanze ari ukura. Hano tugiye gutsinda 2-0. Ngengeye kwikosorera mu Mahoro nyereke ko no kuri pere nabadirishaga. Aya mafaranga ndashaka kuyaha Issa Jigiba gutsinda igitego. Aya mafaranga arayataha. Nshaka kumwereka umupira utambazwa mu kibuga, apana ya kipe y'Ishyorongi. Banza umenya ati Rayon Sport ni ikipe Imana yasize amavuta, niyo kipe yonyine iyije gukina Imana yicara ikavuga ati reka abahungu banjye bakine yoza amaso Imana. Abakunzi ba Rayon Sport mbere y'uko uyu mukino utangira babanje gushimira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda kubw'imyaka 32 amaze abahoye u Rwanda. Ubu iterambere rikaba rikataje kuri bose. Amateka yagaragazaga ko Rayon Sport na Gor Mahia baherukaga guhura mu irushanwa rya CAF Confederation Cup 2018. Rayon Sport na Gor Mahia bahuriye mu itsinda C bari kumwe n'ikipe ya SM Alger ndetse n'ikipe ya Young Africans. Umukino ubanza wahuje amakipe yombi wabereye i Kigali kwa gatandatu Gicurasi 2018 urangira amakipe yombi anganyije igitego kimwe kuri kimwe. Icyo gihe bahura aya makipe yombi buri ruhande rwose rwigaragaje nk'urufite ubushobozi bwo gukomeza mu kindi cyiciro cyari gukurikiraho. Mu mukino wo kwishyura wabereye kuri Moi International Sports Center i Kasarani i Nairobi byari tariki 19 Kanama 2018, Rayon Sport yatsinze Gor Mahia ibitego bya Kevin Muhire na Christophe Radukunda. Icyo gihe Gor Mahia yatsinzwe ibitego biri kuri kimwe mu gihe cya Gor Mahia cyatsinzwe na Francis Kahata. Icyo gihe Rayon Sport yakomeje mu mukino kimwe cya kane kirangiza cya CAF Confederation Cup. Gor Mahia nayo irasezererwa nyuma y'imyaka 8. Aya makipe yombi yongeye guhura mu mukino wa gicuti kuri Rayon Day wabereye i Kigali, wabereye kuri Kigali Pele Stadium Nyakanga. Rayon Sport yitwaye neza imbere y'ikipe ya Gor Mahia itsinda ibitego 2-0. Undi mukino wari utegerejwe wari umukino wa nyuma Sekafa Kagame Cup. Ikipe ya Gor Mahia yari yasezereye ikipe ya Al Hilal muri Sudani nyuma yo kunganya igitego kimwe kuri kimwe mu minota 120 ikayitsinda kuri penalty 8-7. naho Rayon Sport yo yari yageze ku mukino wa nyuma itsinze ikipe ya Jamus ibitego 3-1 muri kimwe cya kabiri kirangiza. Ibi byahise bitegura umukino wa nyuma wagombaga kuba utoroshye muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Mbere yuko uyu mukino uba, amateka kandi yagaragaza ko Rayon Sport itari yatakaza imbere y'ikipe ya Gor Mahia. Ibi byatumaga umukino wa nyuma Sekafa Kagame Cup uza kuba ufite amateka yihariye, aho Gor Mahia yashakaga kwihemura kuri Rayon Sport ne igatwara igikombe cya kane cya Sekafa imaze gutwara, dore ko yagitwaye muri 80, ikagitwara muri 81, ikagitwara no muri 85. Akaba ari bwo baherukaga kugera no ku mukino wa nyuma Sekafa Kagame Cup, mu gihe Rayon Sport nayo yashakaga gukora amateka ikerekana ubushongore bwayo igatwara igikombe cya kabiri cya Sekafa Kagame Cup, igashimisha abakunzi bayo bagatwara igikombe nyuma y'imyaka 28 yarishize. Ku isaha y'isa 12 Umunyasomalia Artani niwe watangije umukino muri stade Amahoro. Yari yuzuye abafana 45 barimo Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Nsengiyumva Justin, Minisitiri wa Sport Neri Mukazayire, Perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Shimangoga Fabrice n'abandi bayobozi b'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri aka karere ka Sekafa. Ni umukino watangiye amakipe yombi yigana, ariko Gor Mahia yakihara umupira cyane mu kibuga mo hagati igerageza n'amashoti atandukanye, ariko akanyura kure y'izamu rya Rayon Sport ryarimo Dande Junior. Mu minota 25 Rayon Sport yinjiye mu mukino itangira gukina neza hagati mu kibuga, igumana umupira ndetse abakinnyi basatira bakagerageza kure mu buryo bwo gutsinda ibitego. Ku minota 28 Rayon Sport yafungiye amazamu ku mupira Nshimiyimana Emmanuel Kabange yahindiye mwiza mu ruga rw'amahina. Abakinnyi b'ikipe ya Gor Mahia bakananirwa kuwukuraho, usanga Junior Kameni awushyira mu izamu.
byasaga nk'aho ekipe ya Rayon Sport batangije urugamba bagombaga no gusoza, abareyo bo bari mu byishimo byinshi, intera ari imwe. Igice cya mbere cyaje kurangira ekipe ya Rayon Sport itsinze ikipe ya Gor Mahia igitego 1-0. Mu gice cya kabiri ikipe ya Gor Mahia yatangiranye impinduka 3: Paul Ochoaga, Paul Okoti na Ebenezer basimburwa na Otiene Onyona, Ebenezer Asifua na Stanley Omondi. Izi mpinduka zahise zitanga umusaruro kuko ku munota 54 Sabuni Odiambo Sharifu yishyuriye Gor Mahia umupira muremure yahawe, yinjira mu rubuga rw'amahina acenga Nshuti Didier ahita atera ishoti rikomeye, umunyezamu ikipe ya Rayon Sport ntiyabasha kuwukuramo. Gor Mahia yatangiye kurusha umupira Rayon Sport mu kibuga mo hagati, maze ku minota 63 umutozo wa Rayon Sport Nyingo Francis Christian akora impinduka za mbere. Muhoza Daniel asimbura Iradukunda yari 3. Mu minota 70 ikipe yo muri Kenya yakomeje kwiyara umupira hagati mu kibuga binyuze mu bakinnyi bayo basatira barimo Sirengo na Asifua. Iminota 10 ya nyuma yakomeje kwiyararwa n'ikipe ya Gor Mahia yashakaga uburyo butandukanye imbere y'izamu ry'ikipe ya Rayon Sport ngo ibone igitego cy'intsinzi. Iminota 90 isanzwe y'umukino yarangiye amakipe yombi anganya igitego 1-1, kongerwaho indi minota y'inyongera. Ku minota 96 Rayon Sport yabonye igitego cya kabiri kinjijwe na Muhoza Daniel ku mupira yateye yigaramye awushyira mu rushundura. Umwana urimo kunezererwa no gukenera muri Rayon Sport akunda. Abareyo bo byasaga nkaho inzozi zabo zibaye impamo, igikombe bakibonaga imbere yabo. Nta kindi gitego cyabonetse kugeza umukino urangiye, maze Rayon Sport itsinda ikipe ya Gor Mahia ibitego 2-1, yegukana igikombe cy'irushanwa rya Sekafa Kagame Cup ryari maze ibyumweru 2 ribera mu Rwanda. Kuva Nyanza mu Rukari bari muri Nyanza twataramye bahagurutse bashima Rayon Sport itwaye igikombe. I Remera nabo bakoraga karasisi kavanzemo ibinyabiziga bitandukanye, muri byose ariko bagiraga bati ndurira mu ijambo rimwe, nta ngingo n'imwe irengera umuntu wamuvuga nabi cyangwa ngo amukure kuri iyi ngoma. Bamureke ayobore Mirere na Mirere. Amatora yabereye hano yarangiye, amatora yarangiye hano, amatora yabereye hano, igisigaye ni ukuyamenaho amazi nta kintu. Ariko amakipe asirwaza muri shampiyona, ira siporo nabonye amakipe asirwaza. Ndashimira mwenza Budara yadusezeranyije ibirori, turabibonye. Imana niyo umuzi yonyine gusa, kuko ibintu yatuzaniye nta wundi wari wabiduhaye. Twaziri mu gahinda, agahinda kacu twaragakize, agahinda twagasibye Rwanda ba peri. Bishimye bishimye cyane igikombe ari ingingo n'umwarimu w'abatoza, ahubwo abandi batoza bazaze abigishe ko batoza, kuko ntabwo akwiye gutoza hano mu Rwanda, akwiye gutoza i Burayi. Ararenze. Muhoza Daniel watsinze igitego cy'intsinzi ndetse na Sumani Ndikumana ngo bitegere Rayon Sport nziza y'uyu mwaka, ariko uyu Muhoza Daniel harabo yatuye iki gikombe n'igitego yatsinze. Urumva ni ibyishimo, ndishimye cyane, ndashimira abafana, ndashimira abatoza, ndashimira buri wese waje gufatanya natwe. Mbere na mbere nje ndishimye, ni ibintu niteze gusimbura ugatsinda igitego gihe cy'igikombe ikipe yawe, ni ibintu bishimishije cyane. Nshimira Imana mbere na mbere, ndishimye birenze urugero. Iki gitego nagituraga Rameri wanje, nagituraga na mama wanje. Aba rero turakomeza dushye imbaraga, championa, confederation turabitwara byose. Abakuzi ba Rayon Sport muze muri benshi nuko moraje uno musi, kandi tufise abakinyi bakomeye, abakinyi beza, turagomba gukora ibintu bishasha kabisa iyi season. Hari Nyingo Francis Christian ngo Gor Mahia bari bayizi neza, ngo hari icyo bari bayiteguriye. Gor Mahia ni ekipe twakinye, ni ekipe ikomeye. Match twakinye bwa mbere kuri Rayon Day mabonye bitandukanye niyo twakinye no musi kuri final. Ni ekipe yagiye akura muri competition, twakinye bwa mbere kiza ifite imyitozo mike, hama izirakura muri competition tuzi gukina final, ubona ko ari ekipe yamaze gukomera, ikaba ifise n'abakinyi bakomeye bafite experience kandi bakanaba bametriza sana pelouse, kuko bo bari basanzwe bakinira ko wabonye yuko bari à l'aise cyane ku mupira kudusumba, ariko natwe twari twabiteguye, twari tubizi ko bizoshika, ariko dutegura ngene twotuma bataba confortable
mu kuronka amaokaziyo imbere y'izamu iwacu kugira dushobore kuronka ngene dushobora kubatsinda. Perezida wa Rayon Sport Murenzi Abdallah ngo kuva muri 1998 yumvaga ngo hari icyo yakora ikipe ya Rayon Sport. Twebwe twinjira twari dufite intego kubera ko Sekafa y'ubushize twayikuye hanze, twumvaga rero yuko tugomba iki gikombe kugitura umukuru w'igihugu cyacu, imbaraga ashyira mu guteza imbere imikino. 98 narotaga yuko umunsi umwe ko nari umusore w'ingimbi, narotaga ko umunsi umwe nzagirira akamaro Rayon Sport. Ibyo rero ndashima Imana yuko mu 2013 naragerageje mfatanyije n'abandi turabikora. Uyu munsi na bagenzi banjye komite turi kumwe, abatoza abatekinisiye tubigezeho. Ni igisobanuro cyo kugera ku nzozi umuntu aba yararose igihe kirekire. Njyewe ntago nabona icyo mvuga uretse kuvuga ngo byose umuntu abishobozwa n'Imana. Rayon Sport mu bibazo byinshi, abenshi barabona intsinzi imeze gutya, ariko buriya tuba twarwanye n'ibibazo byinshi. Rimwe na rimwe uretse Imana nta handi twabona ibisubizo. Imana ikadufasha rero muri izo mvune nyinshi, navuga mu bukene butari bukeya, tukabasha kugera ku nsinzi. Abafite ubushobozi bwinshi, ngira ngo hano harimo amakipe akomeye afite amikoro aturusha kure ariko atabashije kugeraho. Rayon Sport yaherukaga kwegukana igikombe cya Sekafa Kagame Cup muri 1998. Icyo gihe yatsinze ikipe ya Murandeg ibitego 2-1. Muri iyi mikino ya Sekafa Kagame Cup umwanya wa gatatu wegukanwa n'ikipe ya Al Hilal yo muri Sudani itsinze ikipe ya Jamusi ibitego 2-1. Ibitego bya Al Hilal byinjijwe na Nsomana Samula ku minota 54, Abderazig Yagubu Omer Taha, mu gihe cya Jamusi cyatsinzwe na Simone Majake ku minota 90. Kwegukana Sekafa Kagame Cup byatumye Rayon Sport ihabwa $30,000 by'amadolari bingana na $44 z'amafaranga y'u Rwanda, naho ikipe ya Gor Mahia yabaye ya kabiri yegukanye $20,000 by'amadolari, naho ikipe ya Al Hilal ya gatatu ihabwa $10,000 by'amadolari. Umukinnyi w'irushanwa yabaye kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport Jimimana Emmanuel Kabangi, umunyezamu mwiza yabaye umunyezamu w'ikipe ya Rayon Sport Dande Junior winjijwe ibitego 2 muri irushanwa. Barutayizamu b'irushanwa ni babiri, Sheikh Jibril Watara w'ikipe ya PRFC na Nsumana Simolo w'ikipe ya Al Hilal, bombi binjije ibitego 3. Naho ikipe yagaragaje umuntu yabaye ikipe ya Rayon Sport.